Okumbereba ne kukibwaho Advocate for Youth abari kwisi hakatabo aka National High School Magazine. Creating the opportunity for us to shine. Nkuruke yo mahura gita gacenchwire program mbageta okumbereba. Nyenda kutora umugisho gukubara tumusibire basebo nabanyabo. Mwe bare kutuhagira kandi mwe bare kutureba. Maka mutakutureba akataro. Kandi mwe bare kutuherezo mukumbire beze kumbire bezimwe twena nezitu konkanyo nizindabamo. Mbere nimbajya nti next time zakutahamisha abiri. Ebe okutukubireba. Ntubireba tuta. Abajongo bahine kigambo cyo kweta ngo table manners. Arebe into bituragumentu garakamu kwenda bereke kutushwaza obumwe n'obumwe akano gendo tayaya okirugayo abana bakwizina okibagarukire ngo daddy oriyo mujenya kucyankuza yagaruka onyete you know wareba iwokota oriyo mujenya kucyankuza yagaruka daddy oriyo muntu atakuna arangire kunaba yagaruka you know so ntwenda daddy ariyo muntu akokunonka soksi yagaruka nawe nabo cerizo banyenda tugambe akigamsho kweta ngo table manners ne bintu ki ebyo shemere otayayire ninga otayayise ningo inabana bawo bitashemere gukora orya dining are kintu dining tete yo muko wawe Uburya hambaga mustamira abantu muri mezeza round nobo ina abantu muri no muri hamwe harabante ikintu kibakora munonga nyenda kibagambere imwe baracuri imwe bari no bandeba nimo mu kigambira abanyabuzare banyu mu kigambira bagumba kitebe nabishukuru banyu bakigambira okuturombi ayi mama nico kintu cyukoreruka ahansi ya ruhanga okuturombi wahenza kunya soda nguya soda garuka ogumoyo gokurugomunda n'ikintu kibi washango umuntu ayinememembi nabatsa kutunga ikizibu wanyetegeza atanka kutunga ikizibu so okuturombi cross to speak nino nje munonga ntuzenda ziri ameza konkanyenda abantu kumurabe muri ameza nkeji muri abantu bana iwo norya speed nko muntu utakwenda gamba kurya speed kora heze kurya ogumesirize nenyama zawo mmino abantu bona babanze barye baheze obone kutandika kwihenya mu mmino akanwa ko muntu manya abantu wenda kareba abuka ni wenyine uri unakakora mutaka tokamanya kandi harakanwa kanunkaje nawe cyo reka kutandika abantu no barya wareba uri no binenya enyama zabasiyana turi no bongerera mwezawo tegereza ayibaye makama no baryo no bananka reba uri no ngira hinanka ni umwe nabukwata buyiham aguma nabusiga hansi nabusiga hansi nabuteka nka savient na allow people babanze baheze kurya mwena mutandikira hamwe so konkareka abantu babatakarira please gumisiriza kurebe abantu numurya muri ameza numurya utimukaho kandi kurebe maybe onaho kuzotaka imico bagito excuse me nani mbasaba munkirize inengo enda kuzambareke mureke gumana umusiga abantu abiyo kujya mukimuko mukagenda oza sink utandika uriyo no gambe mbwenu atotandika manyoga za mamino bano warya ay bambe ngaha numubiha aramwe abantu batingambo ho mutingambo ibintu byo kunabo mukanwa mukacwera umusinki sink tachiri hati manya abantu baheza kuri abamuna ngo ati bara dining bari yo mu sitting room hati kumaheza kurebe bya hagati yanyu hatorya nana ya rete bafu umwana ariyo na kushera hati kwaheza muri no cyoro mbafu no ntuza kukirwanisa sakurwanisa tugaruko mu buteka hari ibintu byawe emize yawe yo gukora ngita shemera gukora mbando iyo utashimira gukora mbando
toshemere kwija dining ojire busha toshemere kugira ngo cyo yachakwita dining taro cyoya cyo nyenda tukikiriza kuko mora amapeso kazure sato kagiteko ko okarya ojire busha ngo uriyo munakana utinye cyo yachaita hatari jiro muntu waza meza yawo kaba aryo mugenyi omuje tizangambire garika yo jwari otariza dining ojire busha anyitegereza so embozi zibencha byo kurya zitaba nyingi munonga kora abuze oreko muntu abanze yaheza kumera abone garikamu tuine ekintu cy'abantu mutahiro makagabantu kaza kukikom omuka wazura socks wazura nkito za wasagahero atwizana socks hatkuwiza wazo montebe yo mushija entebe aguzire 1 million amaguru amaguru mureke kuteka amaguru mu ntebe amaguru tugakuza mu ntebe ecyo ne cyo kubanza hati abantu numukwata socks akameza akwakweta coffee akameza yako nako kurira hato umuntu ariyo naganira katiro amaguru na socks omuje abandi omuntu ostam ebigere tibyentebe ebigere nebya hansi ebi bintu ntunda tubiyegesana tutungo businyisha tukorata ya yiro muntu wabakora banogaruka ninga ni wogichi wamwegaho akimanyi amanyetekiria nararam omuntoria akatwaza ndiamjeni kinda nagarchire niza gamba abaje imo kumkutora zabaje konka turi ya kigambo cha table manners ebintu bitakorwa ha dining ebyo mbyo nibakora korebe nota hebyo kurya order dining dishi erya hagati yanyu iwo bwachiroti kintongo mukagaze nyama umukono dijete excuse me nani kusaba diseje konkoreke kuye muka dining agara ngomuntu ni muka dining abatambuka ajukwihama ashko hati byo kurya panga bizahiguru kandi obwe byo kurya birya tawe bice nikwe barya gume nongera gume tuza kwega anyway nikwe nkubere beshaza kwe iwe nobere wote Okumbereba yabaneye kukibwaho Advocate for Youth abaro kwisi hakatabo aka National High School Magazine Creating the opportunity for us to shine.